Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Komisi Benta ke jinglek ke men ke jingdap aru prasnem ke United Democratic Party nakaliang jong ke United Democratic Party Shillong City. Hagakat wait trip nai lur arajar pausan klap penlong ke jinglek ke men Hasha Bhavan kebadan ke shnong nongra pada ki artli ki jaka sumar ki kena shtenrang pada ki kena kentai jaga New Hope Center kebadan ke shnong mau diang pada ke shnong mau kasiang. Haga jilik jungo ikini ki Adli Center, laidan lang working president jongka party uba polling do, president jongka Shillong City, ba Tita Starwell Khan, uba Alentri F. Dekar, bat kiwe de gino ilam jong UDP Shillong City. Shuakani, haga pormen step na penhere kalama ha office terekam jongka party, do president uba met ba lingdo harengkat kajing sakilang, jogino ilam bagi dekat jongka party. Kajing ai kublai ke bakar pang ke zona naga parti ke lech ba polindo dolong minister dolong working president of party bat kumju president of the district badai lemba jong I bagi lala ban organize ya ni ke program bagi jing ai ke jong I jimut ke jong I ba kham tam ya phi ki nok kam jong sa Shillong City baro boy kam de ja teng na ma ki me port na ai kublai kerpang ya ki councillor, ki coordinator, ki batray yang center, angin problem dan rekat berpi, angin ke parti ke bok tuang ini. Bat kajing, aku boleh ke bakar panggu kalik siapa KJP Assembly, tolong ke Nongseng, jadi ke Caka, bila I kapten kan New Hope Center, kemudian kajing Kermen ke Batamai. Bat kajing aku boleh ke bakar panggu kalik siapa PW kita. Shong basa shipor hagani ke yen hoy sisim perkhat le se ngiru ngisno lung mem sim ni so pai do not namar ba ngilawan ki atli ki sakang I ki ba sama le bangiwan hagani ki sakang I pi ko ni hoy hagani jinglong brio le se hagani tlot le se kala ban long ru na ki dawien daw sam jing e ki be kendu ki sam ki dong ki kapelong itu pengok hati ni kicing kerni dan ini kicing belian asli. Lagi simpan ayu you beli pat bapidam don ni kata kamen siap bapin kalah. Kiwe le si kim la syu ban kalah. Kim don syu kaman ban kalah. Kidan ru kiba shimno wat ela ka jong kajing imru namar bala so sat kajing kerni. Lagi soban ayu you beli ba nakal yang ka jong ki tidak shim ni garanti bapin wan hang ni ka center keban hikai ya pi ban ya selok bat pi bat penkelai ke jing il ke pi yo so mentan na ke jing pen itu ba kila don ru ki ba sutu ba kala kata ya pi kila yo ya ke jing kela ke bat hamai ke serta ninang duai bo ublei unang kurhu ya pi unang ai bor ai mesti ya pi namar ba ka ba konsan kini ki perlok ki jungi ki batre ni kum ki brio kinum lae ban penkelai pi mereka berkonsen dari ketiga jom ublay, kau un perkalai, kita pi pai hikmat itu pi ublay, ublay ni o teli ke jing em ke jom pi, kita banlong kita ke jing thau kita tamai. Karena kalian ke jing ke parti yang dari iwan hang ni tak mensem ban ya snok tilam bat pi, jadi I mensem bat pi, ni sutu bat pi day ki teng haka society, lani haka imlang kasalang. Ki saudong ki saupun ni ki barjan ki marpawat ki bahaya ngasam kila isi ya pi. Mo teng kila ibenya pi kila ignore pi ngrai ni na kalian ke parti ni don ke mesin rengkat pi ba khat nu tam le mantangi sudon bok ba I minister jongi pek yu ya kan ka tanah social welfare ka padai na ka banta jong pi hoy ke jingele ka babuan man ta I ba kanang roy la I ba kanang karoy kini ki sning babuan gidan ki mo gidan ki breu ki ba perkhat ban da ka ba syubarngam da ba syutiet syubom no ngrai ngim don bu ka mesin bagi don kami siam no bani Arab itu, bani Muslim itu. Ini wantang dah kata kecil buat mengingat problem berkat tapi bakum juru nak bantah kini kita training center problem nak Arab itu, nak Ibor itu, nak IT kecil start terus cing siampang, nak bapila pun tu ban dia selok ini kita kami kita ni menjual samla kita bangat
hari ka jing melian dari pelak kerni hari ka jing di bersih tangga ni nak kalian sama sim report ini ada sekolah program boleh nak berarti nanget boleh dalam itu nanti sekamar berfilmi nanti kum kita jing tahu kita kamai Kaunselor buat kunjung head jangka ke di addiction center jangka KGPA buat kepangi pi kumki para kimen kiba naki gijing kedua pijopi ke cingim kelanyat dia pi sekaliti jong kecil kerni dengan banyak kebangan akan baru atlet jingwan kepada dep, banyak dan usami ini jadi berkat penjumpi. Bat kata kalau ke kendian ke baong, baman undang po, udonnya kalau kumaman urut udon yang benar. Kebemat par Kejin kalau dia coki tempat kot, ba miawan yang niru, kembal bersama kawan ketika ski kara kejongka di kurus kara juga saya dulu kejongi, nolong mengadon dulu dia, lalu menteri jam social welfare, ni kawan IEP ke kubur ba, pimnong kiba nila kedai nong. Kiri sebentar jom kekenang salam kejongi buat kawai keba kumbinang yalam ibu cimut ba pulau ba ni dah kami piwai yang ni berada di center ru ni dah gambar ini pilih pabian siapa kekenang salam jadi yang kisam kumbinang kiba aku akia. Ni haka imlang salang ke ba, walagi buat bisyar kiwe nama piru enam bisyar. Andai kebubuhan nak kepuar ini perlu nak apa bisyar, bar kebuat kedua keti. Ti andai pihak ni tang ini kameraru. Kanigre sipokum kani ini ke serenity prayer la sarau ni pihak kapra ko baro kaba care kot yangi kede kijingi kai kibani on the eternal truth jonga jingim ke nakata buat long shim tapi long kipalasha man kentai itu kejilon bagi bisyar di kiwe masuk jadi bangi bangin rat bengkong nama ringi don kam jadi piwe napi bapin yo bat jaga juga jika haka met bat kata mahamen sim bapin long kita mentoy ya imla salang ya kesem ya kur kerja de ngapain ke mau ni? Bah, kakapur, kaba jisulit banyak keren, katu kekentai, kakapung, kagalinga apa kumno, uli uju ban keren yang kenom Samaria, kebahagia, kejur bah kejingnya. Kelas berengjoki kimjuya day nangka kalingoru ba kumno ni priyo masin keren utip ya ke history joka jikim jomka mo utip bakadan alam pasan ngut itna sedai kata ka klub pensanya ibu ba punya keren ulah ni selop ba hadin kedua uang kita kuah
upan te ko nungan ai ana kenang salaya yo jiu ruang ngali gadan ngedai ko jong jigin te ni an terba pat ai so ai kidi ai tapi kini kinam dei ko apa si junam kelapannya bagi sini kelapannya bagi sedap Andre nakat ipi ba piawan cakap ba biang kini kesedar dan nyong terli kini sedar pasti kejungi Andre terli di wala kerjaan dalam serkar bat unjuk kejing Thailand bat ka balang hani KJP Presbyterian Assembly dua nak cakap kepada ini terangkat penting kena bah pinyo yang sekalan di jogi jengkermen komba kesehatan jogi keteng muda kita dah syun kapur le nak kui pi jadi nak share ni lah apa light rooms orang ni kita sanction dua di nama dah ke center room kalau jengkot kat saulang dah dapat light di bat ngangin room bar kalau nanya kisni inala man kenduna bat ada makut berben lah ini kecilnya macam addiction bagi yang salah juga iwe nabi apa orang ke New Hope ke Mawa hadin jong pegawai kasnya bikin step kasni kami biar kejing syai kawan biar kejing kerban kawan biar bu kata kum kejing berkat haladi ba ya syakran halajim dah ba kami yenti ba mau ya kini keketin dah apa ketiang din pisngo kelakut kelentia kejopi hendai lebih cakmat kadang kejing kemen kadang kejing kia buat kadang kejing bentemai ya kejing ini boleh sibun boleh kekurangan ini bro